Mwelase angibonge phathi wohlelo angibonge dadewethu ithuba onginika lona ngibonge bakumwelase noma usuphuma ngibonge umsebenzi wakho omuhle kangaka osuchazile kodwa angiqaleke ngokuxolisela undunankulu kaZulu uShele okufanele ngabe ulapho usukwini lanamhlanje kubezoba khona la ngenxa yokuxakeka kuba mningi umsebenzi njengoba nani nazi ukuthi eyedwa naye umuntu omningi sifike ebusuku naye izolo sivela ePitoli kade siphelezele isilo indlulamithi yamakhosi inomhlangano ePitoli eSentini nomtsepho Patrice Mtsepho safika ebusuku la safika sekukhona i-commitment ethi undunankulu kaZulu ufanele ukuba abe Richards Bay namhlanje wabe sengicela-ke sithi angize lapha ngoba into ela ithi sizokhuluma ngamadoda sizokhuluma abantu besilisa sizokhulisa abancane babe amadoda useyichazileke ukhansela indaba wathi ukunicela kweni lawo ukuzonibonga ukuthi ukhulu umsebenzi enwenzayo nami ngibonga ngiphizi ngeniphe nihlobe bafowethu khansela uma uqala nje uthi uzobonga namadoda noma lezi insizwe namalabo baba uthi angithi emoyeni wami hawu khansela uNkulunkulu athi angakusiza babuye bakuyisele nangethemu yakhe elandelayo ngishiso ukuthi angazi ukuthi thina madoda nje nami ngiyibala siyibala sonke yini imbe sayenza emhlabeni uyafika uhulumeni eshaya imithetho kodwa yikho imithetho ayishayayo evuna amadoda angithi bafowethu uhulumeni uyafika imithetho eshaya imithetho ecindezela amadoda kodwa ngwakhulu umwelase ukhansela ukuthi athi kulamandla amancane nawo akakanibonge nami ngiyakubonga madoda ngibonga egameni lokuthi njengomdidiyeli wesilo njengomdidiyeli wempi yamabutho kaZulu eyini namadoda nonke umsebenzi wenu udlula ukwenza muhle ubalekile uma ethi ukhansela lapho kungekho khona bani amadoda khona aninodwa-ke kulokhu kubaluleka nabo mama besizwe babalulekile uyazi kunempihlo kaNkulunkulu ongeke uyazi ukuthi yenzeka kanjani thina singobaba sizale ingane zamantombazane zikhulele ekhaya zibe omakoti zibe omama bemizi kodwa uNkulunkulu kuyo lo ngane afake into ethi uma usumdala usunkosikazi uyomelana nazo zonke izimo wedlula indoda noma wedlula ubaba wakho khona isimo esithi njengoba ukhansela etho ndithi makushoniwe uyabona makushoniwe mukhulu 2 minutes indoda ingene nje esitumbini yabuka iyaphuma iyabaleka angazi kwenziwa yini kodwa umama noma udadewethu laba balala nesitumbu kusekuseni ngiyanibonga bomama nibancinyana nani nibakhulu emsebenzini enenwenzayo nami ngikhona nje kuthiwa kumdidiyelo wamabutho kaZulu ayimancane amathuba ukuthi ngake ngilala nendoda ndisiphile eduze kwami hayi khona angazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa-ke uNkulunkulu emuhle khona uyahambela lapho kungekho khona abani khona okwami ukuthi khansela zinduna zenkosi izinduna zamakhosi akhona isizwe sokomdlalose ngibonga kakhulu ukuhlanganyela kulo mcimbi lo mcimbi ubaluleke kakhulu angathithi ungebe umcimbi ozogcina namhlanje ngizodlulisa undunankulu kaZulu ngoba nangaphambi kokhetho nangemva kokhetho uzobe lokhu undunankulu kaZulu ngeke ayeke
okunye ngoba ngilapha nje ngiripothile nasesilweni ukuthi silo samabandla ngilamithi yamakhosi ngizela phezulu sakho esilapha eMondlo nibaleka kakhulu isilo sithena ngithi kini unwelo lude likhule nibumbane nibe isizwe esingakhohlwa umsuka waso ukuthi ngoba nilapha nje ningamaZulu noma ngabe nihlukahlukene ngokwamasiko empilo noma ngokwezizwe kodwa ngoba ngikulesi sifundazwe nje sonke siyinto eyodwa ngithi njalo ukuba khona kwenu ngifisa ukuthi nazi ukuthi uyabona mangabe ukhula nje umfana kuyethiwe mawukhuliswa ingane akuyona eyami njengomhlongo oyizalayo ingane njena yethu njengoba bangithi siyayemukela sikhulise sikhalime ngoba vele isuki inawo amaphutha obungane siqondise kuze kube ukuthi ingane ithatha unkosikazi iqala iqonywe ibisuwazi wena mzali ukuthi sinentombi uyayibiza ingane yakho yomfana manje iqonyile ubuza ukuthi awu fana mzuqonyiwe into usuqonye intombi ufuna ukwenzani ngokuqonya kwakho cha baba ngifuna ukugana ubuso uyamkhulisa ukuthi yabona ke mfana lesi stage ofuna ukungena kuso sifuna uyiphathe kanje ukhulisa indoda ezobaqotha besakhamuzi esiqotho sase South Africa mhlambe kusasa ibe umongameli wezwe ngithi ukuba khona kwabantu abasha phakathi kwethu singobaba kuyinselelo ethi kwakhona lokhu ukhansela ukhondo akushoyo ngeke bekwazi ukungcwaba umuntu singekho thina bobaba ukuthi ke fana wamukela lapha mawusufika la wenza kanje uhumba kanje mawusufika la indlu ikhipha la mawusufika la wenza kanjani ithi njalo wonke umuntu akuyelwe esikoleni ukungcwaba umuntu nokufihla umuntu nokukhula nje akuyelwe esikoleni kodwa sikhulisana thina njengesizwe ngokuba neyingqwele mdala kunami uyangaluleka uyangikhulisa ubaba mase ngifuna ukuba indoda angikwazi ukuxoxa nobaba wami exactly ongizalayo kwaba isimo lesinjalo akuxoxe kodwa ngiyakwazi ukuxoxa nobaba wakwabani engibona ukuthi indoda ngisondele kuye manje baba bese ngifuna ukwenza ukuthi ngizokwenza kanjani angibuza umbuzo wodwa athi usumtshelile ubaba wakho nazo lezi ngane ukhansela akhuluma ngazo ukuthi seyithwele ijoka lokuba obaba emakhaya ngokuba zehlelwa yishwa lokuthi uhamba abazali siyayikhulisa nathi uyibona ingane enhlanhlathu ukuthi iyanhlanhlatha kodwa hayi ngoba inhlanhlatha kuyintando yawo mhlawumbe incindezi ethile ukuthi ngingedwa ekhaya ngikhule ngingena abazali okunye ngitshelwa umuntu okunye ngikufunde emgwaqeni kodwa kumsebenzi wethu njengobaba ukuthi sibasondeze sibakhulise sibavikele sibafundise mina nje ngibona impi yesilo ikhona ngokwanele khansela angifuni nikhohle ukuthi njengoba nilapha niyimpi yesilo niyibutho lesilo angeke nje ukuthi ukhona noma ukhona nje ukuthi mina ngizazi ukuthi cha sinenkulunkulu yethu kwaZulu sinenkonyama yethu kwaZulu esibekelwe uNdunankulu kaZulu umntwana waphindangena osebenzele inkulunkulu kwaza kuba kuyaphela imihla yakhe umoya wakhe uye wangena esilweni isilo saqoka ushengo khona njengamanje uNdunankulu kaZulu ngiyazi-ke noma isiphi isihlalo nendlula ziyazi nani niyazi noma zibukuyazi noma isiphi isihlalo siyashisa sineyinkulumo siyabala kodwa kuze kungafanele ukuthi ubusunaka wena ukuthi yini enzeka kufanele nje uma sekutheni lo sekuthiwe uye uyena ngiyacela ukuthi ngoba ngiyilapha nje niyeseke izinkulu isilo samabandla onke nimeseke ushenge uNdunankulu kaZulu ngizomcela futhi nami uNdunankulu kaZulu mangifika kuye namhlanje ntambama ukuthi ngiyacela ukuthi akakahlehle ezilapha eMondlo
ake zokwenza something enzela lesi sizwe ngomsebenzi waso ayikho into enhle njengokuthi uzwe libonga ukuthi izimo ethile thina kwi-COVID abanye abantu bebengazangcwabana singasakwazi ukungcwabana kuthiwa wena makuthiwa asiyongcwaba umuntu uthi hawu sesiyothatha ukufa sesokwenza ukuthi kodwa nina namanje naqonda uyanibonga ukhansela ukuthi ngiyanibona nami ngiyabonga inkosi inibusise inkosi mayinibusisa-ke ngiyakhuleka lapha esizweni encane ukuthi uma ngithi inkosi inibusise yakhanimizi thathana abafazi nigane cha nduna ukuthi bana baba ukuthi bayaphuza angeke baphuze awuphuzi mangabe usune security endini kukho unkosikazi yakwazi ukutshela ukuthi baba namhlanje ngifuna ukuthi kube ukuthi ubona ngathi baphuza mawala nje ukuthi naba banakho ukubambeka ukuthi endini ngizofika ngijabule nobani kusemthethweni lokho madoda la besifike uyabona nje mina angikanekise ngami mina ngiyakhulekela into eyodwa nje uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngisize ngizele nezingane nami njengani nami ngiyathanda ukuthi ngelilanga ngikona abazukula ngithi zukula ngibambe ekhanda athethe udlonda nami athi hey wena manje musukubaba ubaba ikhanda ngithi mina fuseko ngeno yini wena umnanda ngithi noma uyafuna ukuba nabazukula sikhuleke ukuthi uNkulunkulu abasize labo bakhe imizi babe amadoda aqonde eSouth Africa ngalawo mazwi wami khansela ngithi uNkulunkulu akubusise zinduna zamakhosi noNdunankulukazi ngizomtshela abonge emakhosini ngokunithethela abonge ngokuba khona kwesizwe la umsebenzi wenu muhle uNkulunkulu anisize kodwa ngizokhuleka uNdunankulu sikhuleke esilweni indawo yala eMondlo ayinakanakekile ayikho imicimbi yesizulu nje yesintu noma yasendlunkulu evamise ukwenziwa la uyewuzwa kwathi bethe abantu hawe eMondlo uyesabeka eMondlo sengibonile nje mina sengene ngaphuma kunamadoda kunabafundisi kuneyimfundiso ethile kunamakhosi induna zamakhosi ngizokhuleka ukuthi ke ube khona umcimbi wodwa nje ozokwenzelwa lapho ngokunjalo mphathi ihlelo khansela wami zinduna zamakhosi ngibonile lapho ukuthi kunomhlongo baningi umhlongo ngizoze kuthiwa khona nemhlongo fama ayifike ngifike nganza kwethu uNkulunkulu yalendingo ongaphezulu kwamandla ngibona sengathi ukhansela wenza umsebenzi omuhle oncomekayo ngizokhuleka kodwa uNdunankulukazi ukuthi ngelina ngakhansela akwelekelele kuba nje neyinkomo empilo ekuthiwa nje nathi sizodliwa yibutho lesilo omama besilo ngoba angifisi ukuthi khansela sibagceke kakhulu kodwa bona bayona ngokuthi ukudla sekuphelile kodwa kufanele kubekwe phela ukudla kwabantu abambayo kuthiwa lokho cha kwabambayo la nathi bafundisi thina ngeke siphile ngaphandle kwenu ukusinika izwi likamoya kodwa kufanele ukuthi sigade ukuthi mayilanga libalele lithi 40% lezi insizwa zimile ngepiki ziyagqoka zitshona emgodini angithi umfundisi angixeki umfundisi ungena entendeni ngonayo ifasa uthayi yenze yonke into ashumayele ukuthi left and right bayasha bangilanga lapha yangaphandle emathuneni akube fishana ngoba sisuke singeke senza lutho sisuke singeke samvusa ngoba usuke vele uphefumulo wakho usuke emukela kodwa sibaqabangele labo ukuthi badinga nabo ukuthi bathole isikhathi sokuphumula ngoba abanye baphuma ngo4 emakhaya beyokuba yona into singeke sikwazi ukuyibalelela lokhu ubunye nokubambisana ukhansela usho ukuthi uyakucela ukuthi kusuka namhlanje kube khona sibukane ngeselot ukuthi noma ngabe uphuma kumuzi noma ugqoke liphi ijezi noma usonta kuliphi isonto kodwa ungowesilo isilo
siphathelwa amakhosi aphathelwe zinduna. Yikho ke ngicela ukuthi lokho kushiwo ukhansela ukuthi makuthiwa khuluma induna bese bathi hayi singabaleki kakhulu ngoba isakhiwo lesi sobukhosi bakwaZulu sime kanjalo nesithi ingonyama abantwana amakhosi sinduna kodwa zikhona induna noma thina induna kwesinye isikhathi singezi kahle nisithethelele ngoba nawe kusasa uzoba induna ngoba lezi induna nje ngeke zibe zinduna phakade zizodeda nalempeni bezinduna kodwa kuhle futhi ukuthi sixoxisane makukho lawo maphutha kodwa singathethisani ziyewulane ngathi siyacwasana khansela kubo bonke abathintekayo ngoba ngenza ukuthi ngibongiswa ukuthi usasa eBabananga isizwe lesokabuthelezi sonke nehlobo nabangani sizobe silapha eBabananga siyobongela undunankulu kaZulu uShenge simbongela ukuthi ukwethendwa nje isilo sithi ngiyakukhomba wena yiba undunankulu kaZulu kusho uqhawe isimanga kusho inhlaka lesibusiso ezivele emazulwini uNkulunkulu asimbongele sonke uShenge. Manje lo mcimbi lowo uyangithinta mina ngoba kuzobe kukhona impi yesilo ngeke ngabuza nje kukhansela ukuthi awuNkosi yami ibihlelelekile itransport ukuthi lezi izizwe lapho nomama baye kuyamcimbi wathi ukhansela bengakahleleki kodwa emva komcimbi uzokakhulume nomhlonishwa ondunankulu ukuthi azikho yini imoto ezimbili ezidatha ngayiphosa nivele lapha nibuke ukuthi kwenziwani nakithi. Ufika la ngevile ndule khansela nginomsebenzi ekhaya egcekeni nje umfowethu wazala insizwa eGoli ihlala nje eGoli ayibuyi kuze kama ifike ekhaya ifika kunomcimbi ukuthi kade kumsebenzi kunembuzi kunayo yonke into ufika ukuthi umfana usevuthiwe nje nawo seyibhungana ukuthi bakomdala ngicela ungifake isiphandla ngithi mina ngizokufakela mfana wami isiphandla ukuthi nganasi isikhumba naka umdala isiphandla usifakile ngithi mina uthanda isiphandla mfana ukuthi ufuna ufembatshene egodi ngibuye ekhaya ngithi wonke umuntu ufanele azi ukuthi umZulu ufanele okuyisiko lakakwenza noma kwenziwe kuye. Khansela ngibonga kakhulu induna zenkosi ngibonga kakhulu umphathi uhlelo uNkulunkulu abe nani inkosi imbusisane ipha amandla kusasa uqhubeke kube khona lokho. Ngiyabonga.